Merhaba momci. Ujo, hajde vuci kožu. To sinu. To sinu. Ja ga prvo. Ja ću kući ne pišem. Drvo. Najbolje vas mogu. Ja ću vam ovdje. Ja ću vam ovdje. Tako mu. To je zvuč. Evo sam Dobra, Hedula. Gdje si, momčino? Merhaba. Just saat fe. Is. Ovo mi zaboravi. Da te krešti. Sjećao sam da kad mi dosta Roditelja, odgoj i školovanje naše djece ne smiju biti gurnuti u stranu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava: ko ne pokaže milost prema našim najmlađima i poštovanje prema našim starijima i nije od nas. I mi, braćo kao pojedinci i država kao organizirano društvo, moramo pokazati više obzira prema porodici, prema rađanju djece i njihovom kvalitetnom školovanju i odgajanju. Zabrinuti smo koliko se malo pažnje kod nas posvećuje najvažnijem pitanju u svakom narodu, pitanju nataliteta. Naše malare i sela su prilično opustila, škole se zatvaraju, starije ljude sve češće srećemo pokraj kontejnera, a djeca naših Roma, umjesto da idu u školu, prose po ulicama. Gdje je tu onda naša briga i briga naše države? Ne zaboravimo ni ugrožene ljude u našoj zemlji, posebno one pogođene poplavama. Vremena je sve manje, do prvi studeni ostalo je još malo više od mjeseca dana. Oni kojima budu preokupacija izbori, a ne ljudi, ne treba da dobiju našu podršku. Sada treba da učinimo sve da što veći broj ugroženih dođe do krova nad glavom. Radimo našu braću da izdrži. Neće zulum zulumčara vječno trajati.
Cijenjena braćo, sutra je dan šehida. Pozivam vas da posjetimo njihove domove, šehidluke i u zajedničkoj dobi se prisjetimo njihove žrtve. Neka su nam uvijek u našim domama naši šehidi koji su položili svoje živote za ovu divnu zemlju i časnu slobodu. Budimo uz ljude u nevolji, uz slabi, siromašne i bolesne. Zaštitimo našu nejač i pružimo posebne i priliku našima mladima. Shvatimo braću prijateljstva gdje god možemo. Zalažimo se za istinu kada god vidimo da se želi nametnuti laž. Izbjegavamo svađe i prepirke o onome u čemu nema koristi, a u čemu je šteta očita. Praštamo jedni drugima jer to učvršćuje veze među ljudima i među narodima. Milostivi Gospodaru, osnaži nas u našoj vjeri, moralu i zajedništvu. Učini nas hrabrima da se suprotstavimo svakom zlu i nasilju i budnim da bdijemo nad našom slobodom. Učini nas snažnim da sačuvamo svoju zemlju i svoju domovinu. Daruj nam mudrost. Aj, ljudi, gledaj. Joj, sad je snimio. Ide na YouTube. Hoće, polako! Mene Marićela, zove. Dobro. Zaj, Maša. Mene Marićela. Ja, super. Evo, dobro, kako stiže? Gdje je Smika? Kako se zove? A ne znam ja kakav. Ja smijak. Berem Barčila, Rasmi. Ste vi spremni?
Barem Malić, ali razli. Što svega sad? Evo osim tvoj partnije. Mjau. Pis. Evo je od srca. Ajde, majke, koja. Ovo je Messi. A? Nemoj se sam smijat. Skupe usta, ulje vić. O, Bajro Balić da. Ma, mokro. Pošli kod mezaluk. Kod mezaluk. Nije htio tamo idi. Če god klini s bujirom. Čekaj mene za. Gdje si ti? Prvi od ovih. A jesi prvi. Evo je. Pa kak si joj da bi stavno? Pele. Ja rekao neću moći. Bez cigara. Bajram Barić, sve najbolje. Ide. O, Sana, hvala radila, evo super. Sana, trans. Elmir, ovdje ćemo, pa onda... Vidimo se. Gdje je sad Bešir Tarik? Tarik! Tarik! Nemoj me to upitati. Nije to za tebe, ali... Ha? Vidim. Pa tako da čekamo. Zašto nisam, evo eto ovdje. Bešire, gdje je Tarik, sine? A hajde vam, ovdje mu namezan, pa ćemo... A on se pa ćemo... I to bez brzina, hej. Ha? Babo, sad je mokro. Ha? Mokro, ali nema veze, Bajram Malić. Hajde onda, nećemo, ajde, Bajram Malić. Nećemo da... Hajde, nema veze, ne, ja veze. Bajram Barić. Ali ranjila. Rekao, zar si već to kurtalo nabio? Već je ona ušla. Hoćeš li ti... Hoćemo, idemo da. Idemo da. Dejade,
Majla Marecula, sve najbolje, da vidim. Majla Marecula, sve najbolje, da vidim. Aj sad, najprej strana. Šta napravi mi je? Aj. Ne pa da stavim ti. A ovo. Da, ne ti. Malo manje,